Yeah. Ngiyabonga kakhulu namhlanje ngilethelwe uSisimendi J Art na umsebenzi awenzile ungenzele isithombe sami imina ngempela lo mawungibuka uyabona nje uKhuzani lo uhambe wayosenza lento yakhe ke uyenza ngamaphepha uvela hlanganisa amaphepha bese ewanamathisela kanje babona abantu bakithi italent esinalo eNingizimu Afrika nami ke ngindlamlenze ngeking of Maskandi ngibone kufanele ukuthi umsebenzi walo sisi ngiuhloniphe ngicela ukuthi angilethele lesithombe usesithethileke lesithombe wakwazi ukuthi azonginikeza ngiyabonga kakhulu sisi ngiyabonga nithubo nginikele ngiyabonga mhlawumbe ukuyibuzela nje ithatha isikhathi singanani ukuthi wenze le ndoda ngoba uyabona nesiphongo zinwele and nalapha ngasemlonyeni yabona ukuthi ungenze ngayi lento engiyiyona so kuthatha isikhathi singanani nje ukuthi lensizwa uyiqede hayi ukwenza iking amaskandi kungithathe nje amaviki amabili kuphela 2 weeks yebo before bengijwayele ukuthatha inyanga manje lo mongiqhubeka iskili ngisajwayele manje nje singithathe nje 2 weeks kuphela should bafethu ngesimple akekho difficult yabo is a simplest guy uthathe nje only 2 weeks ngiyabonga sisumsebenzi wakho omuhle kakhulu uqhubekela phambili uqhubekela phambili ngiyabonga kakhulu then ngizogxumeka ekhaya lesithombe